Muraho neza. Nizeye ko mwese mumeze neza muri kwisi hose mu mpande zose zitandukanye. Uyu munsi ngarutse kubigisha nk'uko bisanzwe cyangwa se kubatoza imbyino cyangwa se intambwe z'imbyino yitwa Nshozuruyange. Ni imbyino dukunda gukoresha dufite udukoni, hari n'abayikoresha afite uduseke cyangwa se utwibo biterwa n'icyo bashaka. Hari n'igihe rero bashaka izo ntambwe ushobora kuzikoresha mu ndirimbo mwamenye cyane muri benshi, indirimbo yitwa akabanyana k'abakobwa, murumva ko muhiriwe. Byinshi mwajyaga mwumva hirya no hino mutabashaka kubyina, yaba mwebwe muri mu matora mutabashije kugira amahirwe yo kubyiga cyangwa se mutaragera igihe cyo kubyiga, mwaba muje gukopera iwanjye. Murakoze cyane, reka dutangiye ntabatsindiye. Iyi ndirimbo cyangwa se iyi mbyino ikunda gutangiza intambwe zimeze nko gutemba. Dukoresha impande, hari aho tugenda dutera urutambwe tujya imbere, hari aho dukoresha intambwe dukora mu mpande. Ubu rero ngiye gutangiza intambwe ya mbere. Itangira ni intambwe yo kujya imbere, ariko kuko twabashije kuzigaho mbere ni za ntambwe tugiye gukoresha twahereyeho ku mavideo ya mbere. Abantu twatangiranye muraza kubyibuka, gutemba, gucunda, biriya byose tuzaza kubyifashisha muri zino mbyino tugiye kugenda twiga umunsi ku wundi. Rero nk'ingi Nshozuruyange hari aho turibuze kwifashisha. Injyana isa nk'ihinduka, ariko ni bya bindi, ni ugutemba cyangwa se gucunda, ariko bahinduye bitewe na ritme cyangwa se n'injyana y'iyo mbyino. Aha ngaha ni 1 2 3 indyo 1 2 3, ukajya ibumoso 1 2 3 indyo 1 2 3 ibumoso 1 2 3. Wajya mu mpande ugakora komsa, wajya ibumoso 1 2 3, wajya iburyo 1 2 3, wajya ibumoso 1 2 3, tujya iburyo 1 2 3 1 2 3. Rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, wajya imbere rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu. Amaboko rero arahinduka, birumvikana iyo ugiye imbere uyakora umeze gutya, rimwe kabiri gatatu, ugakoresha rwa rushara, amaboko yawe asumbana. Imitegere twarayize, aho umuntu aba ameze gutya twarabyize ko ari urushara. Rero nubwo tugiye gukoresha mu mpande 1 2 3. Wagenda iyo ugenda imbere uba umeze gutya 1 2 3 1 2 3. Wajya mu mpande umeze gutya 1 2 3. Kaba karimo urushara ruba rurimo 1 2 3 1 2 3. Injyana rero ukuntu igenda birasa nk'ibihindukaho 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Iyo ugenda imbere ni gutyo ugenda, wagenda inyuma ukoresha mu mpande. Nta muntu usubira inyuma nkakora twakoraga mu ntambwe z'inyuma, ntabwo bihari, kereka uzifashisha usubira inyuma ukora ingiyo mu ruhande 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ukasubira imbere hey 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nshozuruyange 1 2 3. Dushyiremo ibirungo muntu urabona ko bihinduye isura. One, two, three. 1 2 3. Amaguru muri kuyabona? Niba amaguru yareba ni 1 2 3 1 2 3, ariko noneho 1 2
tundi gusa nk'umuntu wisobekaho ngiye. Hey, 1 2 3 1 2 3 1 2. Ntabwo umeze gutya, kuko umeze gutya wakikubita hasi yasobanukiranyije. Mu gihe waba wambaye amayugi ushobora kwikubita hasi. Ikintu dukora ni uko aho akaguru kavuye niho ugashyira. 1 2 3. Urabona ko mitanya atandukanye igenda. 1 2 3. Ntabwo kahatinda. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Hey, intambwe ya mbere twayifashe, twigende. Tugiye kwifashisha indirimbo mwumve. Mwumve uko bijyamo. Twagiye. Urusharuka rwibuka kuko ifoto yawe igomba kuza iburo harimo. Mwabivuze rero. Urabyumva gute? Urabyumva gute? Urabona ko mwatangiye kuba intore zo ku rwego rwo hejuru. Sinjye utanga izina, ariko abo twatangiranye nzi neza ko murarikwiye. Murakoze cyane rero, naho utaha twiga intambwe zikurikiraho. Imana iduhe umugisha.